अहनबमक्तदा ताबिरिबा अमदि मिटेंग ताबिरिबा खुदिंगमकपो अकोंग चानबा थोकचोमना इकाई खुमनजबगा लोइनना चैनल असिना पुमनमकपो तारामना ओक्चरी अई सागे तंगाई फदबा थबक थोरम खरदा माइपुनबन मरम ओरगा फिल्म असि तेंतकना पार्ट खाइदोक चखिबने मसिगिदमक पुमनमकना वारोबिरोय वाई खरा सिगा लोइनना पुमनमकना खौरांगना ngaibiriba भाग मिल्खा भाग फिल्म असिगे अनि सुब पार्ट की वारी परिंगदा पुमनमककी पुकनिंग सिंगसिनजरी गाड़ी तोंगदुना लाकपा आर्मी ऑफिसर अमना गाड़ी खामदुना मिल्खादा हाइरमे नाइको चेलिबदु लेपो मिल्खा ऑफिसर अदुगी मनाक्ता चंगसिले ऑफिसर अदुना हाइरे नमिन करी कवे रिक्रूट मिल्खा सिंह कवे सर असुक थेंगलेबो मतमसिदा नाहकना तौरिबेसि करिनो सर इंडिया टीम की सेलेक्शन फंगनबगिदमक प्रैक्टिस तौबनी सर नमिदांग सिदी पोथानबा तुमनबो मतमने अयुक नुंगथुलगी मतमदा ओइना प्रैक्टिस तौ अयुक नुंगथुलगी मतमदादी ट्रेनिंग तौबनीना लमजल चेनबगी प्रैक्टिस तौबगी मतम फंगदे सर मिल्खागी थवा यौजब मतौसिदा ऑफिसर असिना मुन्ना येंगदुना ngayak खलग हाइरे नंगी प्रैक्टिस के दमक मतम पीननबा आई होनगे चलो तुमरो असुमना हाइदुना मिल्खा तुंब चंगहनके अदुगा नोंगानबगी आर्मी ट्रेनिंग दा ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर भीरा पंड्याना मिल्खागी मनाक्ता चंगसिनदुना हाइ रिक्रूट मिल्खा सिंह सर नाग नुमिदांग द करी तोई नुमिदांग द तुमि सर ओ नंग नुमिदांग द लमजल चेनब्रा नत्रगा तुमब्रा लमजल चेल रुबो मतुंग द तुमि सर अयुक नुंगथिलदा लमजल चेनबिग मतम फंगदे हाइना नाहकना कंप्लेन तौब्रा मतम फंगदे सर तवी सर मतम फंगब्रा फंगदब्रा मतम फंगदे सर हौजिक्तगी हौना नंग अयुक नुंगथिलदा ओइना लमजल चेनगदबने नंगोंद यावरिबा होनब कनबगे टॉप टॉप थौना अदुगिदमक नंगोंद खुदोंग चाबा सि पीबने सुपनगी नंग चेनब खक्तने ज्ञान तारब्रा ताजरे सर करिनो नंग ज्ञान तारिसे अयुक नुंगथिलगी मतमदा लमजल चेनब सर अदुग नुमिदांगदना केदौबा नुमिदांगदना तुंगनी सर चलो चलो रो फनी सर असुमना हाइरदुना आर्मी ट्रेनिंग असि खर कोमथोकलदुना मिल्खा लमजल चेनबदना खर हेना होना हलमे हवलदार गुरुदेवनसु महाकपु थवा यावना अकनब मवोंगदा ताकपी तंबिरे नमिदांगी मतमदा फमुंगदा हिपलदुना मिल्खाना महाके नुंगसिनजबी बिरोगी फोटो अदु येंगदुना मखोय अनि नकना लोइनरंबा हौखिबा पुंसि मतेकतो अमुक निंगसिंगलदुना मतमदुगी वारीदो अमुक उतपा हौरे एक्सप्लेनेशन असिगी मरक थतना निंगसिंगजबा अमा कनागुमन फिल्म की वारी मणिपुरी दे इथोक्तुना पीबिनिंगबा लेरबदी वारी इथोकपगी अदोंगे अवामल पेना चिंगबा हेना अकुप मरोल सिंह खंगबिनबगिदमक पिजरिबा मोबाइल नंबर 8974838959 नत्रगा 8732889878 नंबर सिंह असिदा कांटेक्ट तौबिरकनबा निंगसिंगजरी हौजिक एक्सप्लेनेशन असिगी मखा ताबा सरुक्ता अमुक पुकनिंग चंगमिनसी सिन्नसिदा मिल्खाना आंगांग सिंह अदुना खुबा खुदुना हराउबा अदुदा मिल्खासु आंगांग सिंह अदुगी ममांगदा साइकल अदु मखुत थादोक्तुना मनिंग हन्नहन्दुना थौरकपदा निंगथीजरबी नुपी अमा इसिंग पुदुना लाकपा अदुगा थेंगजिन्नदुना इसिंग अदु हैदोई मिल्खागी साइकल अदुसु लैमाइदा तुई मिल्खादी नुपी अदुगी वाखलदा साइकल तुरी हाइबा फाउ कावबा मखै ममित कुप्तना नुपी अदुदा येंगदुना लै नुमिदांग हलकलगसु मिल्खा तुमदब मखै नुपीदुगी वाखलदा उंगदुना लै नोंग हेक nganbaga mahakna ngaujaribi nupi aduna ising sokpa lakpa matam aduda milkha lai aduga ising du pubige haiduna mahakna pui nupi dugi thongal hek yobaga ising du milkha dagi lawduna changki numit khudingi nupi asina ising sokpa lakpa matamda milkha ngaiduna leirami nupi asina hand pump da kiu leptuna ising sokpa lapna satpadu wadana ba haiduna angang kharaga loinana milkhana hanana ising soktuna thamlaga lambida ngaiduna nupi asigi ising sokpagi purakliba farta aduda haibirami aduga ising du pubiduna yungi thongal yona thinbi aduga milkhana nupi duda mingkari kaubage haina hangbada biro kawi haina hairamlaga changki milkhasu aigi mingna milkha kawi haiduna lausili nongmi yengduna changkibadu milkhasu yengduna lehui mathangi numitasu ising soktuna angang singa loinana biro bu ngaiduna lei फना कोई नाइरब फावदा इसिंग सोकप लाकमंदबदगे बिरोगी युमगी थोंगालदा ओइना मिल्खा लाई बिरोदु युमगी बिल्डिंग मथक अदुदा लैब उरमी बिरोनसु मिल्खाबु उइ अदुगा बिरोना मिल्खागी मतौ येंगे खंदुना फमथरगा लुमदुना लैखे मसिदगी मिल्खाना चे मसेट अमदा करिगुंबा खरा इदुना अंगांग सिंगना सानरम बॉल अदु लौदुना अहोब अमु हुतुना अयिब चे अदु नमसिलगा बॉल अदु बिरोगी मनाक्ता बिल्डिंग मथक अदुदा लंखले बिरोना बॉल अदु खुंदुना चे अदु लौथोक्तुना येंगबदा अई नंगबु नुंगसी नंगदि अईबु नुंगसीदब्रा
asumna iramba aduda birona momo noksei birona su angang nupi masa ama tharaktuna bol adu milkha da amuk pidai milkha na lokthok tuna yengbada ai su nangbo nungsi asumna iramba aduda milkha harauna angang sing adu loinana jagoi sai asumna numit kaya bol adu da che thesinduna langnaduna makoi ani pau faunarami masigi matungda milkha amadi biro mafam amada unaduna wari sari biro na hai boldu yamna kanna langlakano aikhoi ipagi manada panbada manado loina ngangkale milkha na mak thabak chattabra haina hangi ngasi sutini haina biro na khombada milkha na karigi sutino haina hangi gandhi ji gi mapok numini kari maramgi gandhi ji gi mapok numita karigi suti tharino gandhi ji na british ki makhutagi aikhoi se ningtamba phanganki aduna masigi damakta mahaki mapok numita aikhoi gi leibak india pumbada suti tharibani asumna birona hairapasi tabada milkhadi angakpa oiraduna hiblambadu haugatladuna yamna khangningnna hanglaki kari haiba india pumba loina india pumbada loina numit asida suti tai gandhi ji gi khakta nate leibak sigi maru oiba mi kaya gi mingda national holiday kaya amasu leiri milkhan hai yengu biro nongmadi soidana milkha gi mingda india pumbada soidana suti thagane wafam sida birona kare milkha gi mingda asumna haiduna sita sita na nokse milkhana ai sumaru oiba thabakni aina tawrise asumna hairaga birogi matam bakta milkhadu amuk hipthai birogi iliba fi aduna milkhagi mamai da kupsili sinna si loiraduna mathangi sinda sangum kokta ani yanduna milkhana cycle thoduna lakpada police na khamlame aduga purakliba sangum kokta ani si kadai dagino hura lurira hainhangi milkhana natte haibada police aduna pot asi lerakpage receipt yaurakpra haina hangi milkhana aigi pot leijabasida karigi receipt no haina hangi police aduna masi sadara police station receipt yaudrbanina pot adu mafam asida thamlamu nahakna receipt poraklaba matamda pot adu lobu yagane milkhana ai ani maksi purga chacharage haibada police aduna amadi thamlamu aduga ama pukho haina hairakpada milkhana cycle dagi lokthokuna famtharaga sangom adu thaktu'i lambi gi mataida mi mayamna su harauna lauduna yengnari milkhana sangomdu kauta ama thakpa loirba matungda buktan ile mayamduna masing thirai yankairak ilaba matungda lemhoriba sangom kauta amadusu thaktu'i aduga makhatana amuk buktan chamarak ile aduga sangom yaudrba ahangba kauta anidu police ta piduna hai karigi amakhak lahogdoino ani maksi oina lobi horo hain hai mayamduna milkhabu thangduna harauna lauduna chatki asumna lakpana birosu hand pumda miyoi kharaga ising yaduna leirambadu thengnei atai nupi singduna biroda hai masigi nupase huran badakuni yamna fattaba mini asumna haiba tabadagi birona milkhabu sauningba hukre ising purga yumda lakpada milkhana tanarei aduga biroda hai biro ai nanga lohongbo pami birona wa mata khumdana sauna leithoktuna chatke tawbada milkhana khami birona milkhasi huranba mini haiduna yamna kanna saurami milkhana ai madugi fattaba thabak pumna makto thadokani ai bu thajau ai gi punsigi kariguma mai pakpa ama fangnanaba ai kanna honagani aduga nangi nanakta ai amuk halakani nang ai gi damakta ngaiba ngamgadra milkhagi thamoi sengbo wahai asida birosu milu pirang chelai aduga hai ngamgani masigi matungda milkha mamanaba amaga loinana ticket yaudana train tongduna lakhe ticket check to lakpada makhoi anidi ticket adu yaudраbanina mamanaba aduna ticket yengba lakliba nupa adu kanna ilamnaga milkha chelo asumna lauduna train dagi chongthaduna chelaki milkha chelo haina laurakpa mamanabagi wahai asida milkha su chena nauriba milkha gi wakhalda chudun laikiba thogdok ama ningsinglaki tangsang pairaga sagol tongduna mapabu hananaba changsilakhiba saktam adu mikup asida asengba thogdok amagum ningsinglaktuna milkha wakhalamada tawbadage makhutta paiba thang amana miyoi ama yalubadage miyoi adu makhut soke masidagi milkha matam khar jail da leiruraba matung masena mahakpu jail dagi lokthokpa lakhi milkha jail dagi tholaktuna lambida masege wari sai milkhana karigi aibu jail dagi lokthokpa laklibano masi haiduna masjid yenglubada masigi manada sivasana adu yauramdaba aduda milkhana hanglai nahaki sana adu kadaida chatkrabage masedu khumde tuminna lei ngaiyak leiraga milkhana makha tarai aibu belda lokthoknadabagi damak nangi sana adu kaithokkiba natra machil mawpa milu piranga loina ruduna yengne masena baukhum amata pidana sasila o haiduna milkhabu puduna lai
मसिगी मतुंगदा सिन्नसी आर्मी ट्रेनिंग सेंटर दा मिल्खाना प्रैक्टिस तौबगी अमुक उलई मतंग सिदा रणबीर सिंह चंगलगा हवलदार गुरुदेवगा खुद सोकने गुरुदेवना मिल्खा दहाई मिल्खा महाकी मिंग रणबीर सिंह कौई इंडिया टीम की कोच ने मिल्खाना रणबीर सिंह दा खुरुमी रणबीर सिंह ना मिल्खा की मटिक मथौना अदुबो येंगनिंगदुना मिल्खा दहाई मसिगी राउंड सिदा अमुक्तंग चेलो अदुगा इंगोंदे येंगलो मिल्खाना चेनबदु येंगलबा मतुंग मथंगी नोंगानबदा अमुक कोच रणबीर सिंह ना मिल्खा याउना मयाम पुन्ना अमुक चेनमिनहले हंजन हंजन चलनबदा चेलिबा खुदिंगे सेकेंड खरा खरा ngनखना पंथुंगफम यौबा ngमखि मिल्खा की मतिक मथौना सिदा कोच रणबीर सिंह अंगकपा ओइखि मिल्खा लेमना मांगलरोइदबा एथलेट अमनि हाइबिसि महाकना खनखि चेनमिनबा खुदिंगे मिल्खाना मकोकता ओइदुना लैबा सिदा हानाना इंडिया की टीम दा याउरिबा चैंपियन अदुना मिल्खाबु नमथनबा प्लान अमा तौरमि हयेंगसि इंडिया की एथलेट टीम खननबगिदमक फाइनल सेलेक्शन पांगथोकदौरिबनि हाइरिबा सेलेक्शन अदुदा लमजेल चेनबा ngमदननबगिदमक नुमिदांगदा नुपा सिगा मियोय खरगा पुलगा मिल्खा की मखोंगदा चैना कंदुना तमथीना फुरमे कोच अनि अदुना मिल्खा की असोकपा अदु सेवा तौपिरमे मिल्खा चैना अदु वाना खांगले माकी कोच गुरुदेवना मिल्खादा फुरमलिबा मियोयसिंग अदु मसक ताओ हाइरबसु मिल्खाना ताकथोकलमदे मथंगी नोंगानबदा इंडिया टीम की एथलेट सेलेक्शन गिदमक रेस अमा लमथाननबगिदमक ऑफिशियलना एथलेट सिंग असगी ममिंग लाउथोक्तुना फील्डा कौथोकपा हौरई मथंग मथंग कौथोरकपना मिल्खा की मिंग कौरकपदा यामना थीना सोक्तुना लेरबा मिल्खासु खोंगुप पाइदुना फील्ड अदुदा थोकलखि मागना थोकलकपा अदु उबदा अंगकपगा लोइनना माकी कोच अदु मिल्खा की मनाक्ता चेनसिले अदुगा हाय मिल्खा नंग ngawrabra करिनो नंगना तौरिसे मिल्खा तुमिन्ना लई रणबीर सिंह सु चंगलक्तुना हाय मिल्खा अइना हाइरिसि नंग मुन्ना तौ नंगी चांस मयाम अमा लेरि नाहकना करिगुंबा हौजिक नमफुदा चेलबदे नाहकी खोंगसि मतम पुंबगी ओइना अरेमबदा मांगलनि मिल्खाना वाफमदो करिमता तादे महाकना पाइरकलेबा खोंगुपदो तोंगसिनबा हौइ महाकी कोच गुरुदेवना करिनो नंगना तौरिबदुबो नखोंग असोकपदो लोइना पोंखलनि मतम खरा पोथाको असुमना हाइदुना खोंगुपदो लौथुइ मथौना मरिंजल खाबा मिल्खाना अई लमजल से चेनगी गुरुजी असुमना हाइरकपदा तौगे खनखिबा थबकता निंगहनदबा मिल्खाना निंगखिबदा कैदौंगैदा होंदोकलुबा याररोइ खनबना मिल्खाबु चिंखतपिदुना खोंगुप तोंगहनदना फील्ड चंगहनखि मागी मागी चेननबा फिफम सेमदुना लैनि मिल्खासु ईश्वर खुरुमजदुना चेननबा सेम सादुना लै लमजेल असि चेनबा याबगी अयाबा अदु हेक पिरकपगा मागी मागी पांगल थौना पुथोकनदुना कन्ना चेनै मिल्खा सुमागे असोकपा मखोंगे अनाब चैना अदुना मरम ओइरगा यामना वाना लाउदुना चैना खांगदुना चेले महाकी कोच अनि अदुदी थवाई वाना येंगले मिल्खाना माई पाकनि हाइबगी थाजबदि थमद्रबने महाकना पामजबगी मतुंग इना चुमना खकी लमजल सिदा सरुक याजरसनु हाइना खल्लबने मरमदे मिल्खागी मखोंग अनिमक फिवम थीना सोकलबने असुमना मिल्खा मखोंगी चैना अदु खांगजिनदुना लैजबी थौना पुथोकतुना चेलखि महाकी असोकपा मखोंगदा येलिबा बैंडेज अदुसु तंजा सिदा महाकी खोंगथांग खुदिंगे नानथोकपा हेलक्तुना अरोइबददी बैंडेज अदु नानथोकतुना ताहुखि अनाब चैना अदुनदी खांगबा ngमद्रबने अदुबो महाकी ngमगनि खनबा अचेटपा थौना अदुना चेनबदी लेपते मयामदुगी ममैदा यामना लामना चलंबा मिल्खाना पुमनमकी मंगजुल थाना चलक्तुना मिल्खाना पुमनमकी मकोक ओइदुना पंथुंग यौबा हानखि पंथुंगफम थौरी तिंगलबा अदु हेक यौबगा मखोंगी अनाब अदुना मरम ओइरगा लाइमाइदा हाइथदुना ताइ महाकी कोच गुरुदेवना सेंसिनदुना सौगटपि कोच रणबीर चंगलकलगा मिल्खा दाइ मिल्खा नाहकना नेशनल रिकॉर्ड थुगाइरे नाहक नेशनल रिकॉर्ड चलबने असुमना रणबीरना हाइरकपदा मिल्खाबु लमसिदा अहानबो ओइना लमजिंग बिरखिबा महाकी कोच हवलदार गुरुदेव अदु नुंगाइबगी अरोइबा पनखै यौना मिलु पिरांग सेनखि अदुगा तनिकपा खोंजलदा मिल्खा नाहकना नेशनल रिकॉर्ड थुगाइरे मिल्खानासु हराउना महाकी कोच अदु दाइरे गुरुजी मिल्खा इंडिया की ओइरे असुमना सिन्नसि लोइरदुना महाकी कोच अदुना मिल्खा की चाना थंगनबा सिनलांगली तंजा सिदा अहल अमा चंगलकलगा मिल्खा सिंह हाइरिबसि करमबनो हाइना हंगलकपदा मिल्खाना अइनी हाइना खुमे अहल अदुना हाइरे अइ नंगी ब्लेजर की मेजरमेंट लौबु लाकपने वाफम सिताबदा मिल्खा मांगना कोट लिटपा पामजबदु मंगफाउनरे खंदुना नोक्से गुरुदेवसु हराउना नोक्से अदुगा मिल्खा की ब्लेजर की मेजरमेंट अदु फी तुबा अहल अदुना लौखि असुमना
Indian team ge angauba masugi uniform ga loinana mahakna yamna pamjaba blazer adu lituna masegi yumda lakhi Milkha na lakpa matamda masedu kon fengduna leirami mase adunadi mahaki maufanufa Milkha na asiguma fifam asida lakani haibasi thajadabanina masena Milkha da kana hangbibano haina hangi Milkha na upliba spec adu lauthorakpada Milkha oiramba aduda masedu tawfam khanglamde haraubagi minoka nungaibagi piga iyan yan sinarami masedu Milkha gi manakta sangshinduna maupabu thawai tana yengje Milkha na maseda hai aise nangi Milkha duni ai bhut nate asumna haiduna masena maupabu nungsina konsinbi aduga masena hanglai karigino nangna asuk sabasida coat lilaga laglidi Milkha na khomi masidi coat nate blazer ni Indian team gi blazer ni yengo sida India tharise nangi nupa Milkha se awaba khangdana kanna honari adugi damakta masi fangbani Milkha na asumna haiduna blazer adu lokthokuna maseda se litlaga yengo haiduna litlale Milkha na maseda yamna phase pocket ani duda humlaga yengo asumna hairakpada masedu pocket tu humduna yengbada blazer aduge pocket nakal ani makta kariguma posak ama yauramba thengnake yauramliba posak adu lokthokuna yengbada sana oiramki Milkha na jail da leiringaida masena chinba sana adu kaithokuna Milkha bu bail da lokthokkiba adugi damak masegi damakta mahakna leibirakpa sanani masegi damakta mahakna leibirakpa sana adu ubada masedu haunaruba tawdana khamluba yadana pirangna mafam marang khangdana maupabu nungsina konsinjai aduga mathangi sinda amuk Milkha cycle thogduna mahakna nungsina jabi birogi manakta lakhi cycle thogduna lambida lakna biroga ahanba thengnakiba mikupsingdu tapna ningsinglaki asumna lakpana birogi yumgi thongal yaurabada mahausa makoi ani ball da che hapsinduna langnaduna pau phongnakiba adugumna ball ama birogi yumda building mathak aduda langkali adubo biro uraktrabada birona karimata hairaktraba aduda Milkha birogi yumgi gate adu tana changlaki soidana biro thoklakani khanduna harauna leptuna leiringai gate adu hangdoktuna nupa ama oina thoklaki masidagi mafam adudagi Milkha thoklaki mahakna thoklakpada mamanaba ama thengnai mamanaba adunasu Milkha da nangdi pumon olame haina hairi Milkha na mamanaba aduda hangi kanano sida nupa ama oina leiramliba sibo birodi kadai chatkhirge Milkha gi wahang asigi paukum karimata pidana mamanaba aduna atopo wafamda oina thaidoktuna khumme Milkha na amuk makhatai karigino nangna aina hangliba si paukum pidana atopo wafamda oina thaidoklaga khumledi hayo mahak kaidorage mamanaba aduna khumme mahak sida leitre adudi mahak kadai te chatkraba asumna Milkha na hangbada mamanaba aduna as ai khangde lao chasilo asumna hairakpada Milkha na karino nangna hairiba dubo Milkha mahak luhongkre biro luhongkre haibu wai asitabada Milkha angakpaga loinana awabana kham thenglami film asigi ani suba part ki video asi matang asida tension jari hon aning bagi thongna kayana yomlaba asengba punchi wari de yumfam oiba ningthi jarba film asigi top pa hena nungaiba mahau adu aroiba tangka ki video da pumna makna soidana phangbigani atenba matamgi manungda film asigi aroiba part ki video adu puduna lakjage wahi khara asigi loinana akong chanba thokchomna pumna makpu ikai khumna jaraga ngasigi damakta de matang asida tension jari